Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, chart pattern ko ngasai khoi si previous kano da khoi sigi live video series da hai tare ko. Sigi previous video da khoi chart pattern si kari no si sarok pa ma yeng mina gare ko. Chart pattern si da khoi na kamai tawraga chart pattern se draw tawdino ko trend line ma kamai draw tawdino si su khoi yeng mina gare natra. Sigi chart pattern si da khoi ko chart pattern mayam ma leiri. हाइबा चार्ट पैटर्न मैम सिगी मनुंगदगी खरे हेना मोस्ट कनो आइदि हेना इंपोर्टेंट होइबा मैम खरे हेना यूज तौबा अदुगुम चार्ट पैटर्न खरा ngasi jengminase aduga next video dagi khoi chart pattern amamum khaktang gi oina ko chart pattern amamum khaktang gi oina discussion su tominase ko adu khona chart pattern se karigi important oirino haiba sida su la kan sida sagi khona chart pattern se yenga kan da trade tawse I suppose chart is one laga sida ka khala ekhala se usana ko sida khona chart pattern se draw to ba yadu se mathak te line ama draw to ba yadu ni aduga makha da su koi line ama draw to ba yadu ni hedi sida swana triangle gi form laega hai basini sigi manung sida market sida sum leiram badagi ma se breakout mathak te pirak pe ai natra makha da pirak pe si matam sida koi entry logadam ne sida khona entry loragadi koi loss oibagi chance yam thina name ko aduna koi hairibasigi chart pattern se chart pattern gi type mayam ni hena sizinaba chart pattern se karam chart pattern laiya se koi charopa ma jingmina se ko adugi next da koi kasagi chart pattern amamung khaktang lawraga ko chart pattern amasigi example ga loinana ko karam matam da koi entry tawdino aduga aigi profit kadai da book tawdino ai stop loss kadai da thamdino ko sugumba mayam ama koi mo analysis tawminase no hojiki oina di ai khogi chart pattern mayam se lak sake ko chart pattern sida khoina yengba jai se ahan bagi chart pattern se yengminase sida se symmetric and triangle koi geometry da triangle tamai natra triangle da right angle triangle habsule symmetric and triangle habsule symmetric and triangle lazy symmetric and triangle sida continuation haibum lay karamba continuation oidino bullish continuation oiba ko bullish continuation se kamana no haigadi market se mathak lomda ko mathak lomda haigalakba market se mathak lomda karaga sigi symmetric and triangle se form tawba ko koina trend nama draw tawba matamda ko low ani high ani touch tawba phangagadi ko kogi trend line nama chart ki pattern nama koi draw tawba yare haibani sigi symmetric and triangle sida koin udu se kaino kogi first ki high oiri se sidagi second ki high se kadrokba lower oirakpa ne high handrakpa ne ko high sisu high sina first ki high se leire aduga mu lower high moiba ko next se lower high moiba खरा कुमधरपनी अदुगा अतोपा मदना लो से फासी लो से लेरे अदुगा हायर लो मस फॉर्म तव को मथकतना लोअर हाई फॉर्म तव मखादना को हायर लो फॉर्म तव हानगी हाई सिदगी खरा क हेंगला कागी को सिगी फॉर्म से तारा कांदा कोना सिमेट्रिक एंड ट्रायंगल से फॉर्म तव तिने को symmetric and triangle se form tawre khalasi ado khoina market se kadom chat pa yabagi chances leibino harigadi asagi symmetric and triangle se form tawre ise somdagi market se uptrend la aga symmetric and triangle se form tawre ida haring view si oirambagadi market se bullish the continuation tawgibagi chances se yam thina wangi ko bullish the continuation tawgibagi chance samnu wangi market se sida up the laga ngasagi si symmetrical triangle form tawre aduga sida breakout piba matam sida koi entry lo yai adugo sometimes sida breakout pi daga false la amba su yawi ko mai de pull back toksila pam yai su yawi pull back toksila agadi sidagi amukhoni entry tawragadi hena chances se kogi profit lobagi chances se jamna wangin lowi ko se example oina sida draw tawrake market se sida soine koi uptrend lae khalase ko
uptrend lakpodagi asida high thre ko aduga sida mo haigale khalasi sana mulai hadi sida koina agi drawing se kitang phajaba wale ko mya adu bus mijing sara ko mijing asi sida ge mo haigale sida market se sida breakout pirega ka khalu raga na kitang ka high thraga sida pull back toramba sigi mathaki line se koina resistance haine lower side hai basi ge resistance sida ma se ka khalaga pull back torga resistance the touch torama ka sukai de ko sida touch torama ga haigal lak pagi se sida ini entry logo ngamaga di sidi best kanone ba koina right entry time the kwai dagi matam chaba matang chaba ko point ne ba sida kone entry logo ga ko sida gi di ma se ka gi bagi chances yam wang ado koina continuation ko bullish continuation symmetric and triangle ko symmetric and triangle the bullish continuation se masagi market se na up sibula agadi ko sida masagi symmetric and triangle se form tore khalasi ko market se up trend lai aduga symmetric and triangle se up form tore khalasi symmetric and triangle se form toroga market se up trend la ko bullish continuation oigani haiba se 100% ko oigani haiba sidi haiba ngamde ko kagum matamda soiba yawrakani stock market ni the stock market to isu forex to isu koina trade tawbada sigi chart analysis tawrakpa matamda si 100% upload na sakane haiba sidi kanamtana haiba ngamde ko adugo sa karakpa yai breakout se mathalom na pirak bajai haiba sidi hairakane kadai de jenga no sida bullish lai bullish market se lamaga symmetric and triangle sana form tawrakpa matam sida asagi symmetric and triangle sida gi breakout pirak base sigi bullish sigi jenga bullish continuation oina bullish market amuk hana breakout se mathalom na pirak ba yai haiba sidi ko koina hoji pau jeng matam da 90% de ko magi accuracy se lai remaining 10% se sometimes makharom na pibu yawi ko aduna khwaidagi base se koina khwaidagi base se kadai de lage ha kanda any symmetric and triangle oigera ko rising falls oigera ka oining voice no ko sigi symmetric and triangle se lower se sida magi breakout se pick pa ngai chi ko breakout pi re khalasi sigi breakout pi re kan sida entry lo bi ko breakout pi dringai da sidi bullish market ni lai se di bullish from the breakout pi ani haina side hakta breakout pi dringai di entry toksin bi ganu kaigumba breakout pi dringai di entry toksin garaga horen kaigumba som da breakout pi ram da bada sim do na high de grade agi loss ni ko ata kaigumba matam da so koina sigi breakout pi dringai matam se suppose ko si kana symmetric and triangle ning khalasi sida market se simla ko sidagi ko up down simla ga sida ko breakout pi dringai se sida ko gi stop loss han tawba haiba group amasu leiri ko mosina market sana khangsing sing daram basu yawi aduga sibok sing daram ga set down high ki basu yawi ko sigi khangda tara ko matam kai go baina chwada breakout pi durani anti toxilo re khalasi si am kana tara ko matam sida aina share do khayam low boy re ga ai loss to yamalage de kham ngamdana jon thoki basu yai thadokhi ba yai ko exit tawgi ga next candle sida high khare khalasi ai loss oirega le hogani nungai te dana ko adu khwaidagi best di entry point se khone lobo yai se kadai de lobo yage har kanda sagi nagi ani triangle oigara symmetric and triangle oigara ko fajana breakout pi han bio aduga breakout pi rega next candle de entry to bio breakout to ba hai gadi mayam na su hena khangab ne natra khona breakout to ba se kadai de kamaina breakout to no hai di sigi lairiba mathak thangba se khone resistance haina khangde line se ko makha se support se natraga resistance da candle amna ko ka khallaga closing pi ba hai bani ko sisini ba breakout oi di se adu sisida candle number se soina ka khallamaga ko closing se sigi resistance mathak sida pi ba ngamdana manung ga changsilaga sida closing pi ko si candle se adu sigi sida koina breakout pi ba kok de ko mya si false ne ko aseng ba breakout de si sida si sam manana sem makharom da su ko
sida breakout pi de khalasi next candle sida form tawre khalo si candle sida entry tawba yani ko aduna tabada soina candle nama sida form jere tawramaga siba kum dharamaga hangatlaga changsingaraga sigi manung sida closing pi gari se koina breakout pi haina lobo yate ko me ko adu sigi candle se makhada phawdore sida I chongsin bachu yade ko sida ina kaiguma chongsin loragadi khogi yam yangna thawriba bus amada ade tanaraga I nang horoi chongkhatpaga samanai kaigumba bus da nappaga chatpadu da ide khutna tho ta horagadi accident thoktiri nata aduna khoina ngaingamdaba ko adaidi khoi gano se masi tawroidabane yaringhi ko nu khoidagi base haragadi asagi sigi leiriba symmetrical triangle se sidagi breakout pi ba ngai se breakout pi da kanda next candle de entry tawsi ko aduga next candle da kon entry tawdu si pull back tawrok pura haina hapeta ngai bisi ai ko pull back si am tawgan bane pull back tawrok pa hape ngai bisi ai pull back tawra agadi sigi pull back tawraga haigal bisi da entry lobo yai ko me soin tawraga khoina symmetrical triangle sida bullish continuation haibam lai ko duga atopa mana koi symmetrical triangle sida ko bearish continuation haibam sulai ko bearish continuation sida market se downlom da hana laga symmetrical triangle se form to ko symmetrical triangle gi form to bagi rundi myam khangmane ni khalle ko asi mamang se haigare symmetrical triangle hairigadi asagi agi mathaki high ani se first high sina sidagi second high se low oigadoba lower than amu first low se sidagi second low sina high oigadoba ko adoitadi hairiba low ani high ani se ai connect tawrakanda draw tawba yarani ko aduga horen market kina akhoi entries na sida kum dare khalasi breakout se makharom na to pi de khalasi ko sida makharom na pi de kanda ma se high dare ga pull back kharam se tawsilame khalasi sida pull back tawsilakpagi se sigi pull back tawruga muk halakpa matam sida ini entry lawu phangagi hena base oi ko adu natraga sida breakout fajana pi helaga sida entry tawbasu yai ko sida entry tawu matam da pull back tawgragadi amut pull back tawsilagadi aingomda aise entry tawru se soirabra aise loss oi du chala hena khanbagi kitang nungai tawasu lakpasu yaiba aduna khwaidagi best te ko pull back tawbasi bo ngai bo da thoidona kaide ne khali ko aduga sige breakout pi ko matam sida ini entry sang bangamagadi ko breakout pi ba ga sida ko ne kano si di phajana chumna entry se sang silagadi ko aduga profit se am sang ngai ru bana tab point khara lawraga ko gi market tagi thorpa yabagi stage ta yausilakanda agi point khara sida yajare na thorpa adusu yamna phai hene khalle ko okay and koina bearish continuation ko ngasai matha gisna bullish continuation ne sigi bearish continuation ja sida muko kana lu jengsi sida ko bearish continuation market se down trend da lakpane ne khanbiro ko down trend da lakpa market se sida ko gi kana se phum tawrok ko koi kana se hagalak pasi first ki high se second high sina low agado ko first ki low se dagi second ki low sina mo high agado ko rain tawraga ma se si time ni sakhi disi ko amma se samjilani disi samjilani symmetrical triangle ko dugi sigi leiba symmetrical triangle ki form se sidagi ko breakout mathakkan traga makhada pirak bahai bani adu market se bearish ta lakpor market ni na sida symmetrical triangle se form tarapur matam da ko bearish ta continuation jam tawgalle ha ya ko me adu na koina bearish ki market ta symmetrical triangle form tawra agadi ko akoina khogi view se kadom da legani
डाउन ट्रेंड को सोइदन डाउन ट्रेंड लाकनी है लेते 90% डाउन ट्रेंड लापगी चांसेस से यम वांगेबको ओके अदु मसीगी क्लासेस सिदा लोइसिनगे अदुगा नेक्स्ट कोई अतोप कोई चार्ट पैटर्न अमु कोई जिंगमिनसिको नेक्स्ट की वीडियो